از اینها جی برای خواب دم عفرینه برز احمد حسن سروکی انجمن خواجهی آن کسی لعفرین حاضره دم تخش بس باش با ما دبوناته از جوه پرسه دست بکم برز احمد خلق کوچ برد بن خلقین حردو تاخن شیخ مقصود و اشرفی کوچ برد بن برای خود دن ودگرن عفرینه رو شاوان لعفرینه چاوایه دم باش سر چعوان سلا ورز جرودا و کرمند ورا و اف ورونهی وقت بيدا سر روشا خلقي عفريني يجو جحلبة ودقارن هرما عفريني جحردو تاخين شيخ مقصود و اشرفي يجو بشتي اف شري دركتي دنابرا هيزن كردي دا و دنابرا ارتشا سوريا دا براستي روش قلكي زحمته يعني ام وقت بيجم وگر قوتنا كالي اما بور بجاوه خوبه بين چاوا خلق وده قريب دوه سار و سرمانا دا و چاواج بر شر روینه یگو بس تنه هما جلی خو الخو کرنو هاتنه براستی قلكي زور و زحمتي دبينن دوه چله سرميدا ام چبكن اف قدرامه و براستی ام خلقی عفرین بتوایی يعني چه انجمنان اجتماعی کردی به چه وقت به دستگاه ها خیرخوازا برزانی به چه هر وقت به رخصتن جواک سویل بن یگو هن الهرما عفرینه چگو کسایتی بن چگو خلقی عفرینه وقت به ای سر بخا و سویل بن سپاسیاگیه دکم براستی گش وقت به آریکارن بخلق خورا یک وفد قرن جهربا حلبة بجار حلبة تين هرما عفرينة براستي قو اف تشتي قو جدستي حركس كي تدر كس تكي مانينا كي هروها مثلا من بيشوازي برز احمد حتى نها جبر شرن باهردو تاخن كردنشين الحلبة الآمار بردستي وهنا چند مالبات وگريان عفرينه براستي هجمار قال لك بلنده يعني نكمي 6000 مالبتها يعني در دوره 130,000 140 حتى 150,000 کس يعني در بازی هرما عفرینه بیه طبعا ام وك خلقي عفريني وك انجمنان اجتماعي كردي وك خيرخوازا برزاني وك دزگاه گوهنه يعني گو و خلقي عفريني بتوائي تكي مانينا كنه گو چاوا گو آلیکار بمبوان را دست پیک دا پیشوازی آوان دکن پیدوین وقت به خارن و خارن یکو هما بلز يعني جرب کارتینن ترومبیلا دگرن یکو بخوازه هر مثلا گنده خواه مالا خواه جرا پیدا دبن وقت به ام سپاسیا خودیت وقت به ترومبیلا دکن گو خو بخش کرنه گو جبو خدمت گله خو بکن هر وها دفاع مدني برز احمد بريان هاجي روجنامه کی شیخ مقصود لگل ما بود ده دار روشان خوشخانه شیخ مقصود گله کی خرابه بریندار لور به درمانن ون وکا انجمنا نشتیمانیا کردی نکارن پیوندین مثلا چقاس حتی کیجان آستید کارن پیوندین خو لگل آلیان بکن کو تنت کاربن وان نخوشانا یان درمانه کی بگهیجن وان یان جهر دو تاخان درخن درمان بکن براستي مقابل يعني ام هين نهار تديت روشا شر يعني نكون الوقت بتشوي يعني كهرباء درباز بن و مرا كان بوقت بيجي آليكار بد في وريدا لأم بهيفين و جوجافا و درفت وب يعني و افتشت ويتشي بي يعني قالك دزجها داش وقت به رخصتنین جواکا سویل دا هر وها ام وک انجمنان اجتماعی کردی ام دخوازن وک انجمن ام دا کون حلبه دا کون تاخین خوا دا کون ناو گله خوا براستی لی روشا شر هین او تشت زحمت يعني لي قوتشتي مات خاصة لهندر هريما عفريني وهر وهاب تف وقت بي جواكا سويل يا عفرينيا اما آليكاريا خود كان بك خلق خورا يعني
براستي زحمتي قال لك أنا يعني تديت أف مثلا قوة مرد بي مثلا 150,000 كس كس يعني نمربط 150,000 كس يعني براستي أف هجمارك براستي قال لك مظنة يعني بحوجي وقت بيجن بطانيانا بحوجي بريز احمد بيدفين هري لزگین وان کوچ بران ام وان کسین کو ودگرن عفرینه وکا خوارن درمان گرم کرن هر چه بجی گلو شیانا هری ما عفرینه هیا جبو دابین کرن احتیاجین وان براستي تديت خلق ماغو ايجوج حلب ودگرن گندوارن خو ودگرن باجار خو ودگرن وقت به جم مروين خو يعني او يعني تافي زحمتي هنا لانه يعني قال لك كاس جديد مثلا بريوان هنا بافيوان هنا ماريوان خانيوان رفر هنا يعني هنكي وقت بي او زحمتي بردره لكاس نجي هنا براستي نمالي وان هنا ناكسي وان رفر هي يعني خانيه خاطنا يعني دفردا يعني براستي زحمتي قال لك يعني تشتيقو هري بيوست يعني هري مهم دفي قناقيدا بقهن وقت بي كسنا براستي وقت ما ديسو قوتي يعني اسفنجن بطانينة صوبانة مثلا قرم كرني اف ده مسألة طبي ده نقاط طبي براستي هنا يعني چه خير خازا برزاني بيجي وچه دفاع مدني بنجي حاضرا آمدنا يعني بود پیشوزیا واندا وقت بي تشتيد قو بلز يعني جرب كارتينن هر وها نخاشخانه جي العفريني هنا يعني دريه خواه کرینه لی براستی تشتن هنا وقت بي تيبتيجي يعني صاروا سرماك پر يعني قرانه يعني نها دبي بانگا خاطر حركة سكي يعني گوگ چه وقت بيجي هرما كردستان به بریا دزگاه خیرخوازا ورزانی چه با کسین سویل بن جواکد وقت به سویل بن ام بانگا خود کن هر وها یو این هر کس کی گوی دو به مجالی دا وقت به کار و خواتا خود که ام بهوینه گو بلز يعني افتشت وقت بي بدوين جيان جبو صاروا سرمي خوارن بخارنه قرب كرنه حرتشتي درمانه حرتشتي يعني جو بلز كانوا بن وقت بي روشاريين دنافبر حلب وعفرين دا تشاونه كوچبر بهساني دكارن بقرن عفرينه براستي ودگرنتين يعني تديت خلقي عفريني حتى قطرنبيل خاض بن نزيكي تاخ الشيخ مقصود واشرفي جوان درجي خلقيتين وقت خبخش ولي مخابن هناك وقت بيت تبيني هنا لسر سيطرة و مثلا هنكي تفتيش وجهازي وان سدكن وآقاهين جهال ماجي و چند خورد قرتيني يعني ام بهيفيني يعني ج وقت بي اف سيطرنا جدا سلاطة سوري وقت بي اف تشنميني يعني خلق بحساني وقاري وري هريما عفريني ووقت بي الجي وري خوابه باشا نها شركي برگران لهردو تاخان دقومه هون پیش بنی دکن کو ین ماینجی پیلک دنا کوش بریه يعني گرانتر ببه زیادتر ببه براستي ام بانگا خودکن يعني ام بانگا خودکن وقت به هر دو آلیا گو اف شرد به بسکنه يعني شرد چینا به شرد هندر ولات کی داد نوبرا وقت به دولت و وقت به لشگرن دن وقت به زاریه وی ولاتی بن يعني الدجي هفده بسکنن و وقت به اورتيدا اف كاسيت سفيل وحر دو تاخ يعني هجمارك قالك ما زندوات بين ام بين اشرفي وشيخ مقصود يعني دردوري مليون كست ده يعني براستي ام هيفيدارم جو افشر راوست بسكن يعني بشواكي گفتگو وديالوج الهفده روينن وقت به اتفاق تشيب و اف تاخن اشرفي وشيخ مقصود زيادتر خوين نرجع يعني كشتن چينه به برينداري چينه به خرابي چينه به يعني
و ام دعيني وقت داجي ام بانگو خاطركن خلقي خوا ام دبيجن ايگو كانت مالا خاطر بميني الشيخ مقصود اشرفيه برا بميني ايگو الا نكون بميني بكي دركبه ام بهيفيدارم جو بري خو بده هرما عفريني وري گنده خو جواري خو بالتالي ددا يعني نچه يعني كوچبري نچه كوچبري كدن گلک سپاس برز احمد حسن سروک انجمن خواجهی یا نکسه لعفرین گلمبو گلک سپاس با مدابوناته